asa songoniro ina tua maduhonon nami asa adur hadu kamay nang boy ho nilubu adur hati timay nang boy ho nilubu isudena hamuna popara ni iboto nami nang sar itu asa saun matua mahamun se batu butuh ni pahok sahat matuna marnini marnoro Hebat itu lah. Mau lihat tema. Langsung ini madu katanya boras pir. Nah, buat kami barang masih punya kena tulang mana. Asa songan ini ina tua malam dohonon nami. Asa pir main nasong para topining. Momo main song para totu. Asa pir mator di muna saluh nama dingin. Horas madu hoktor di madu. Madu tu. Ubadua halima. Asapir main dapok bahu pasaroman. Dihamuna saluhukna. Poparan di iboto namion. Birma tor di muna. Jomuk manang pasaroman. Madu tu. Songoni majolo songot sangat ni hataman koi. Dohok ini nama ludu Tuhan muna karpet ekonomi. Jadi tapi itu lang kata ini nama ludu aras pilih. Ngabe saya dah hata mereka. Mau lihat emang. Baru itu sibak kamang baru. Oh, lo tulang. Dalam nama martang yang tu di bata. Asang dia peo nak pasung na Tuhan na sedebukna. Paran ni ibu tu namion. Adong doh buat kami. Ulus nama ragu. Dalam nami masuk hamuna. Manang perhatian nami bangun di bata. Asam kian terpasung hamuna seru. Sedih. Ayatul bodoh apa nama satu? Bahasa. Oh, mana? Sama nama perturning nak kalang baru. Oh, lo tulang. Opu kembar dari nami. Inna rohanami masyaturan mahamu. Ala 10 orang lebar. Ya oke. Baik major atau kamu bersamuna. Amang tua, Papa Leo, rojo ho amang tua. Ora. De pamoron nami. Maka pali pasu Tuhan muda. Pertangi-tangi apa kamu ya teh? Peparan di boto nami sada anak 5 boru. Ya. Iya, masuk anak. Bere boru bigi kamu atau? Bigi kamu aka boru nami. Sada anak 5 boru masuk. Terjongjong mal. Masuk. Idea hamak anak boru. Iya. 5 boru isa pirang 5 to monokam. Isa pirang 5 to monok. Olo tulang. Bereng asiat. Besok ke boru. Isa pirang ne. Ngai dia boru. Jam 2 harus. Iya. Apa kana boru ya? Undangan lele kita. Ise bo ibere na bisa kangen merturu. So. Nomor 2. Terus. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Idea hamak kana boru. Sana lah sampai sana. Iya, mari. Siap kangen. Nomor 2, nomor 3, nomor 4,
Nomor 5. Iya, terdingok bema. Amang permusin nami. Nang pasahaton ulos nalas maami itu yak kaya na penamion. Dongani kami amang marite musik muna. Semce. Tunggu dulu apa marah. Dongani kami amang marite musik muna na pasahaton ulos nalas. Patu pahamu na ono. Masuk. Beres. Hei, sudah. Go musiano. Go musio. Oh. Nomor beres. Nomor 2. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 5. Ora. Mutur macam apa kabar baru? Ya? Oh, Pahopu si anak. Pahopu pangguaran perjuru. Nah, Pahopu Pangguaran. bagi kamu mah. Pahopu pangguaran. Pahopu si anak. Pahopu si anak. Anakmu ya baru borum. Berarti tolu. Dohot pahopu siap boru bereo. Anak dohot boru muna. Berarti 5. Siapa 5? Iya, abu jo merek jo, ala di situasi, abu jo merek toh, abu jo merek. Pahopu pangguaran. Homa macala teh, bukan Pahopu Pangguaran Pahopu pangguaran koma macala. di Sorpi pak, Pahopu anak. dulu. Oh, tong sorpi. Halo, Tong sorpi. halo. Boru tong sorpi. Pahopu siat Tolu. jo, Tolu ini pak. Idea pahopu sian saboru. Saboru. Idea anak. Kata patok pita. Nggak, Anak. Iyalah. dia Sidesmon. Pahop. Persanggoman nanti Pahopu saboru. Enggak. Anak muna 5 idea. Anak na 5. Boru muna 5 idea. Bukan satu-satu. Punggu apa pahopu anak muna. Punggu apa pahopu boru muna. Berarti dulu lipat 2 ipa herbak. Udah siap? Udah siap di sini? Mana mang permusin kami, tong dongani kami. Sinelli dia, Sinelli. Gabi. Sinelli. Agak bisa dikit perempuan kamu tinggallah. Sinelli Roto. Ini satu, ya. Baru ini semua ini. Horas. Orang. Iya, termerek apa musik? Merek. Dia Baru musik tulang. Nini Nono Sorpi. Nini Nono. di Sorpi. masa Nono Nono. Nini Oh. di Sorpi. oh Nono di siapa Udosi. dua Nini dilipat Nono di Herbakon ini ada Nono Nyama sudi. berarti Nini tetap mewakili. Abel ganda talang muda, Allah. lepas tubal ga.
Tong dongane ha memang permusin nami. Dua. Mundurlah. Mundur Pak Musik. Dia Musik hilang. Nami nama Tino Dohon. Dohon. Edani iboto namion. Berarti 2. Opung Rani. Nami nama Tino Opung Dohon. Rani. Dohon ibe edana. 2. Dia nepuru nami. Bukan nama lagi, nama Tino Oh Dohon. lo, lanjut 2 tulang. Oma Nomor Tino Dohon. nama Tino Dohon. Edana nyon. Mana edana? Nepuru nami. Cok. Masuk mau bere. 2. Tong dongane ha memang permusin nami. Tunggu dulu. 2. Iya. Horas. Baru dijak 5 Musik. Namar Hamarandi. Nama Raharanggi. Tu papi ate. Bapak Homa. Pasago mana te? Langsung Oh lo, muda. di Piga ikulah. Pasago mama. Persagoma mate. Oh betul. Oke. Betul. Bapak Homa. Bapak Devi. Bana bang. Bapak Rahel. Bapak Putra. Atar tu semua jauh ois, atar tu si hotoko, usoko abang Alpi, asara pakal lagi so, oh lo, tu cok kamu nak, abang kasih beti, cok, atau, Bana bang. oh lo ngisona, baik mak, sadapa hita macam nak beli lah surat tadi, itu, oh. Bupatu Hamid yang baru. Dung mulai nama son. Lu jadu hamuna dia akan nama tinodohon nang nama hamarang kipe. Jala bui dohonon digowari mai panuturi. Bantu pape pasagoma tu hamo dia akan baru panuturi telas ramuna te. Gabe tu lah. Molo tu karong dia ke panari tahun di Bandung, nang panari tahun dia te. Mana mak panuturi. Panuturi ala baru buya karang deh itu bay. Aset tersona panu. Idea tu am se. Atak tiup malele. Tiup malele lah. Oh, mana terjauh dari jauh ini? Tidak ada lantai ini. Oras. Adong lebih tulang. Adong dah tadi ni tua yang baru, dah tamu baru. Nang sudah inna pudung nang pe sosakto jadi valia. Nang sudah inna adat doh uhum hinorhoni papahenan na susadia. Alhamdulillah. Tu pape somoni nabui tarpatu pahami. Ima ulos nalas. Lasmaro amu ade. Gabe tulang gabe. Ima do nabui tarpatu pahami di ulos nalas ulos naganja.
asa dohono nami ma songon nilok nina tua-tua biga mo kaberei binasani sianta rinna gudang rabu-rabuna songoni penakini ngakahatan au pasatami say godang madihamuna pinasuna hamuna asa pinuti matutu ingiringi binatu pingapasu amata Yesus Kristus mangiring-iring saya itu awat dari batado yang gona pamasuma nakini ngane bora sifirma todi dohon diunos nalas dohon nabi matutu songon lidok di situ dua sasa sulu saat dulu tubot tiang di negara lungau pasatame nakini ngane ya kahatana uli hatana denggan gawe tangiang mai di hamula lilik mai tambangulu jalahu nahoras songon iba padohan nabi Tuhamuna panguran nabi saluhut lasma rohamuna. Betul kali. Asano angpe akai tulang raja sibulun. Jolo tongka joto pampung mana boru bere nabi ate. Tikion pasatami ma Tuhamuna boru bere ibe bere silakan masuk ke depan. Kami bisa mundur dikit kalian masuk. Mundurin nanti. Nah pasatami Tuhamuna. Adihita boru bere bebere toga marbun boru bere bebere dong marpadan dosa lu nama kar margana asa disok kita ngapartikia di pasal udah tatu kita. Jadi dihita desa huta adong do mejenian di beri pasaron jadi songani madihamu pariban nami si hita akan nama rolong ni roha romamu hita lupa binasa huta boru bere bebere ni ulah-ulata nadohot dohami marhabot ni roha di parmoding ni natoraston sianggi amat tujulan nyarion martaba-taba madihamu silas ni roha di pudian di denangon lam tabba matutu kabarita gabe barita horas tujulan nyarion di pudian ni denangon di sialani di hamu pariban nami di sahur adong do di patu pahami songot dia pengurupan nami marurupong kamuna saluhut na pariban nami di partua di denangon molotong songoni penaboy tarpatukan nami pariban nami setong gimat tong itu gula asimay tu sira dayong muna tujulan nyarion hola songoni penaboy tarpasat nami di bagas atikyon tuhat tama namang bohi pasu-pasuna di sialani di hamu parmusik nami kang masuk tarung dobela sidonta sadahat ameta oke gabe di hamu parmusik nami aso pasat tami si pasaton nami baik kamu magodang sutortoran nami.
songonima dihamu ula-ula nami nung niliyak ang partika Tuhan mula ati madihamuna so naripi ko pasatay mo sa Tuhan muna ula-ula nami mula ati Mabete. Tikyon raja di hula-hula raja isi bolon ala naung marhasuhuna siya kami galeng muna tikyon upasatami ma Tuhan muna. Grabe Horas. Jadi di kita marga Sibulun dohot para kita raja Baton dong soalnya di marga atau kita be tak parot terutama ada yang punak kabur anu boleh kan sedikit kamu ada lubu bima jumolo mau pasar hanami mulai tegurang tamat tapar dengan basai di bagasan manugok narion bono tumpe di bagasan asat di roa di parmoding ni boto namin ng sorbat ko di sikyon sama kita madok mulai ada suatai ada jadi kita sadar roa di hamuna berenami bawang berenami buru yang songoni pahuk saruna peparan ni boto namion di bahasa sikyon rohanya patulangmu marga Sibulun akar buang saruna naknya ni kata ni harwepir sadaro haram naknya ni sama pinasan pergi leon nami marga Banjar Nahor ba apu hamu mai bono ilo pahamui ida kamu mo hamamuna bono ibuli hamuna eme naman nagduwi ba lam gudang ma parbuina kita paguna tuak karamangi di hamuna kamang buru nami abuah kana marhangi tapulan si magating di pangiringan oras bau marhangi ada kasu berkawin pangiringan pada jadab dari matuto. jadi itu bere opartu parsar batoni iboto namion bahwa patiani lebih terpunasa alai naira dorong nasi tulang momos yang gue iboto namion motor batu enggak sahat kami yang hanya hudam ayo kita panggil sana dewa sahat batu enggak kita sahat kamu si dorong nami tu hamuna paran ni nak kurai iboto namion bere bawa bere burbur sadar hamuna tapak na do tajam na rimita ay guguna pasti ko tulo sa ko di robian masawi sa lapat ni gaol ido hatan ni nakana na dulu yo pabu ba di hamuna asa dapat ma kata dapat tu ada mendok ibu yang di rumah juga ma yang di sofa nungasar batu ay iboto namion sarmo dua mau mesti akan posa ka berenami Matuto. asai beri mati ba kami gobar semoro dung pasata minak yani si pasaton nami di batama horas ma satu di paroro Matuto. kobar tuak kapak kateyon na buda ya hangat katuloro una marga Sibulun yus ni roha ubok kami sun ulos na hafal si torok rapu dalam pertanyaan teman tapan dengan bahasa asama jauh masih nadoro makir senadau mangangkat tamu bijang dapat dalam kapal bagana lowak manimbu kamu turu dapat bulan nanti berani itu hatta bos marohamuna bagas ay sumu bagas baik kota horas mahamuna sumurung setbatai asal mahamuna rap dot bata mar bodar coba benda bodari Matuto. di bawah seperti kianon ulos nahapa harus gancang bolo nahori pada kami di hamuna dumobi na marhangi molo hamet ka hula-hula meradino sokotian yan napasat kami tuamu alay ibados Tuhan tada udari tunggu raja botos manit pasahana dumobi mau di hamuna kana marhangi marga sinurat tas marhamuna tas tawo ma perpiakna perjolo mai tu berenami anak siakangan Tor mangara dia hamu. sama hamusan anak siakangan ada kebetulan salah sado kan ada kebetulan salah sado anak sian botokon Dolah daun julune mohon julune man parsangko mamon
nami buru. Sudah pasang goma Iya. bere nami. Buru nami Parsagoman. Olo dohot Dos rohamu. bere nami bawa. Oh. Bere nami buru. Amak kaburu. Persanggoma mon manang natu pahop pangkuari. Sorping, siapa satu ni sorping? Oh, pahop pangkuari. Di persanggoma mon pahop siap boru. Pahopu siap buru Parsagoman. Iya. Olo, asal pasang tu. Jadi semua ni mah dia permusik kami. Asal pasang kami ulos perjalanan kami on. Bama godang menawar. Sondok pom pangkari. Ora. Semua ni mah kamang boru nak boru. Dok jauh nak bere nami. Asap pemainan ada yang patah juga ternyata. Asal ini berjulat-julat main berjulat-julat sekolah orang batu. Sudah pas pasat kami nak ni. Apu hamu main martongan di bajabi. Mah tu. Semua ni mata kami sekarang sama mudah-mudah guna makasih bulut. Alihat kita tetap dia mula boru. Boru si boru ni parna ginting margana. Saya ada batatang. Oh, gabi horas. Semua ni mang boru dia hamu beterna orang dia kami makasih bulut ada antara nami bahasa pertiga tu hamu. Oh, dari mari hang tulang nami. Ya, soalnya mah amang buru. Asa ya kan mungkin apa sahatan kalau nak dari nami do sama parang din. Mula tema tulang, mula tema akopung, rodiak ka pariban nami nakani kainang udah nami. Di pasahat tamu kata naulina dengan odol Tuhan yang dia mau jakpot yang kapat berdion nami. Gabe oras sami itu akan namang di paparan ninong namion. Do di pasahat tamu ka ebe namar ludu. Boras perbuibir angge pirboki baul pasalaman pirto dinami luju-luju mah diangkat pangamuan. Do ulus na gancang-gancang mah betul berita gawe berita horas di hami. Tubagon na mata di mata tu akarina mangingut. Tabani musik katulang saka datang yang nami martang yang do hami tok mata di mata. Anggia dilihat di hamu na gancang nyumur. Do akaselas di roa boy hamu totong. Di bagasan gancang nyumur mani roneroi mangajar-jari hami dia kasih kok ni kulaun nami. Ulau ta tu akka arina mangingut. Di sialan itulah manang nasongot dia be naung siang dos irohat tanah budari dinalaho ima mabahoni ulus na martahonan dohot sopanami di bagasan persanggoman laus imara udukna tabani hata moletar nami di patu pamai idia sina budari dia mak selfie pasaha majolo perjolo tutulang tamar pun naung tasepakati na budari. Oh loh, saya bertulang. Om aja tulang marbun. Baru om magatini sompate. Oh loh, dikira horak bisa pelelu kok isi ho 20 teh pasaha. Baru pasaha mamusekat tu pora tu tulang narobot si bolon. Dia tulang narobot si bolon. Dah nong di mana? Ah, deso.
C. Songoni mani hamuna diaka nama kubasi perjuhutan. Buang kamu watu son ube suhut. Baru sopan aku. Baru tuboru mere marbun. Pasah tak foto. Jalo. Hobat jalo. Nggak mungkin. Pasah tu tulak tak. Huti pasah tulak tak. Oh loh. Iya, pasah tulang marbun. Pasah minuman. Boru bere marbun. Oke. Boru bere si bolon nga gawe jana orang. Pasah minuman. Do aja cepeli mana? Minuman tu marbun. Iya. No di marbun. Asahat minuman itu marbun. Minuman tu marbun di dia senai. Iya. Pasahat tu boru bere marbun. Iya. Jaro. Minumanan. Jadi tulang siados nirohat tanamu dari niat sihol hiad dohami dia kata boda kata meme nauli dok medol ditang yang punah dang nama orang sangat diulunta dang nama orang sangat punah na ngodol me itu hami laos ditikyoma tapasikop ima napatakko hula-hula ima pagidon nami tulang asa menuturi marajai tauduti matun sinarwana Bola bakal dusion rasa. Jam. Olo, ada langsung mah. Abu Hamam Buru. Oh. Baik betul lah. Pembar tunai dok mudah kaya tu surat anak tu dari orang tuamu. Hamid le, bodoh Hamid situasi ada nanti kilo. Anggo si hol di roham nai, bakas nai itu. Si hol di roham nai ikut dia bodoh. Hamid. Oh lo tu lah. Ada napa soal nabe nanti kilo ida. Mau dia tengah dia. Oh lo jalan macam husin itu lah. Rumah Santami. Oh lo. Itulah opinian. Oh, pasah itu lagi. Membagus sina. Oh lo. Ima tersigati ma hubung ni napurmon inong namyo. Jadi mau dia tengah dia munara napurun nami. Popare napurun nami oni kota namyo. Nunga di pasar tahu betul hanya anak kis di hubung ni kota namyo. Oh lo. Rak mabuk kami tadi. Di hopung ni betul tahu. Allah. Di dua rai tu, ada yang buruk tahu. Hidup kurang. Allah. Peter tadi dah badi patari dah hon. Buka kami hopungi. Tung terdama na baru ibu namion. Tung terdama nama Roma cari. Tadamon namalo marsonduk di tengah-tengah ni hamu parkasino nunga di paturuhon habis supot dok hamaron nyom masari dok habaduton akka namia di bagasak kokong nai akka perak akka mas dok depe di paturuhon di sini akka surat namar meterai adong debe di sisi barak puro akka nasarabu tak kasih hamil esuni akka rikini namalo na ito namiyo jeno pe
Tungbeba kai dapara huwari hami saya. Iko pasahatan muna tu kami mas. Iko pasahatan muna tu kami rekin ini barang surat di tanah ada beba pasahatan. Oh, lo mengada di matulang. Borak maho, abang. Dapat tempat tulang tak. Songoni matulang opung. Molo tumpe nanti nopa ni pamarenta. Di parmana-mana wado siol isi di hopung pasat kami. Las marono macalo. Dalam koran kami bina dia Unga ko pa sa dahami may percangko ba tulang. Los marahap. Oh, lo macam dua bolas na. Ngabe horas dihamuna awang baru nami sinurat lembaga dia kafara datanya teh yang guna juru dang persido do PP na bandok na julu ala itoroni umur PK ikut do sama nina tu matongan ijabu torok dah hami hula muna Baik betul. hami mana siapa na pasugit adong do di parsena kanon imana sida itu toh torok dah hami akan marang-marangi masuk tuh sida mentok Baik betul. Maju. baru guru merenta teh Oh, lo. baru Songoni marate tulang ate. lo Persangko maning ba. lo mado iya ka pariba muna orang mula Pasaha majo. unang sudi non apa ka orang mumuse unang pole mereng warna alay no bagahime pasaha piro to dalama bang natutuan dia ka baru namin na disod baru nakamu oh Hah? Oh itu? Aparata? Dia bu, tadi itu temburu. Anak nggak sahur rumah tua. Arang baru teson, arang baru ta, dah baru nami itu toh. Oh, baru nami, baru bere nadi taruh persenangan oh, nadi kota Dairio. Dia bersikapi. Dalam baru. Nyo. Langsung Pasatu. deh. Iya, sahat. Nggak siapa tahu nggak kan? Siapa tahu nggak? Oh, lo. Oh, pasti nggak mekele sih dia nih kayak tanda. Malah Tuhan nggak raja nih hula menawarkan. Alai, itu kepatihan tu, bodari yang katatai. Alai manang pengapi kan? Setiap raja nih hula ke, bukan kapi jok. Nah tuan di hutan kita kan? Oh, lo. Apa satu tahun matu sih? Nah tuan di hutan. Nah tuan di hutan. Dia hamu na tuan nami. Nah tuan di hutan nani. Nah di ngana no. Oh, no, Cibulu dia. Nah tuan di hutan. Tahu ya macam apa sih? Asa. Iya, asa atau patok dan naraku. Baik betul lah. Sok-sok ini manang dihami hula muna. Apara nami karo margana. Oh, karo margana. Di mana sih dia? Apara nami karo margana. Oh, lo persangko mama. Karo margana. Pas apa tuh lang? Oh, kamu dia bagak kamu. Oh, lo bagak di bagas. Oh, saya tak takut sudi. Oh, lo pas apa tuh lang? Karo margana. Karo margana. Apara sidoli bapak. Iya. Hah? Ngaris besu dia itu langat teh. Oh lo. Oh, mantap bedauli. Sebenarnya mau lo tunai baho dengan nami warpeda yang baru dah. Bapak nami. Bapak do. Oh. Tu bapak nami pak do naporo nami. Dang itu. Naporo do. Berarti dua. Dua. Oh lo. Bapak nami nai baho. Dohot naporo nami. Ano mamaning kopi ate? Baik mak. Atau orang betul lah. Dia mana sih dia? Iyo. Bapak nami na ibaho. Naporo nami. Pasahan tu bapak tadi. Ba, arong kopi bapak. Asa kon dalu jauh bering inongon ne. Pahuti-huti capri. Doa sa pwede nami molong berpwede do hamit. Oh iya teh. Nabarjolo si Ota.
Si Hota. Bapak dua Manelu. Oh. Parti dua. CP dan Shutter saya ada. Baru balik. Oh, dua. Dua. Oke. Dongan nami Sefeden, si Hotang Dohot, Manelu. Dua ya, dua. Ini marah teh. Isi. Abo berasi tiu-tiu di tulang ate. Siapa parang yung punami tangil jamang baru. Parang yung punami marmo. Adalah Bayan major tu babatu baru beri na. oh. Di babatu. Surah patak hula-hula martungan di bagasya kolak kamu hendo ali martabat kelas ni rora di dohami bahan menaroha. Iya, dua. Nama dua. Iya, masih kok betul. Lupa kau. Oh, no, lima. Lupa kau mak. Lima. Bah, tu paparin dia putar tu kasih pohon tu be. Tu kasih pohon. Sebagai yang tahu semangat kali istimewa. Jali baju agak ho satu ni. Ya. Okey. Sikap sudah tu. Ini nama mongkuru. Nama tulang. Tayo atang mulu. Molo kami tulang ruru nang korek. Alay bola habu mongkorahot di kami. Iyo. Malah teman raja ni hula-hula. Molon. Tersumurung macam tu bebere nami boru date. Ala opemuna. Hula-hula nami si matua nami. Raja isip bolon. Masuk macam hamu sudi. Berei manoba opemuna. Masuk kamu nak. Iko manat. Iya langsung aja. Ngaro tu berben nami tulang. Oh opat do tu. Olok selipang korong itu lang ate. Persanggo mana ate. Oh bapak satu nah. Iya. Dalam. Kawani. Nongani. Utusan bere boru saya nama kawani. Nongani. Kawani. Utusan. Toy las maroham tepung itu mah. Mola buru tangis tom. Iya. Marah hula-hula. Iya. Mau doa musuli. Enggak. Asik kok besok itu lang ate. Jadi yung abi songoni. Olok. Masih kok bete. Songoni mah tulang akaupung. Tung songoni penamu hubatu pahami dalam nami pasakapung kamuna marhite jamper juhud doho jamper ringki situ suara asa bakon namar haltona dia gaten di Ruben horas pahami napa saton horas manang ulo nami nama jalo nama nami asai tahu bunti batu manuhara padama masih ditio las padu manuhara horas Laos mangarani mah hendak kami pertikian tuhamuna tulang nami si tijak sampagum si mayat tutung batang mangarani maraja asa hutamu hami Tulang nami si tijak. Lihat mikrofon, lihat tulang tak? Ngaro dan sida. Sama anggora tulang tak? Dihita marga si tijak, boru bere.
Upah naik, songoni nang sirajan sonang kultum sama sir papan. Nang songoni mose toga pandiangan. Roma munarong di dua to. Muaro jujo di perborota. Sebayang. Apara amang tua Romamu. Aro jujo di raja di perborota. Nang arus bang barisata. Tak atur baritata. Baru bere. Amang tua nami sebayang. Si Raja Sonang. Gultom sama si papahan. Nang songoni baru bere. Marbaris meta marbaris. Jadi songoni mah dihamu par musik nami. Asapor hatami mana mono dihararoni hula-hula nami sitijak. Bae mah mang pana mono neh. Muara desa. Iya, bor hatita. Aing ngoloi buru nami. Mau lihat tema di tuanta. Di partakok ni mata ni hari ni madogoton. Ata ni situ itu nama dokon. Gokko sipai mau jojo siadusan. Di jojo mu nang baru. Nungaro hami marga sitija di sorop bawana si Raja Sonang. Apalah di tikyon ima di par saur madua ni nabaru nami apalah di tikyon. Jadi hata di sini dua nami, nabi dua nami apalah di tikyon, di apalah di takok ni mata nerom. Eme namar ludu, parbu epil apalah di tikyon. Asimarohanya mata di bata, di akari namangi. Asamar ludu madiamu atol mau, bagabeo asa ngapon doh di akapangka. Madu. Songoni parbu epil, asa birma paku baul-baul pasalongan. Birma todimu jamok-jamok manang pasamota. Madu. Jadi songoni ma amang baru. Doron nami do hata sauti songon mankulukoli manang manugor dogari pikiranmu rohamu di partuan lamboru namyo paima di pasatami anosi pasaton nami aka amang baru di paparan ini tujuan torok masalah rohanami udi lipinami asih dorohanya mata dewata ditanyang nami di salo hamuna do saya martabata madiamu agak beo hasang apa hanya si pangilon nami asa tarida dinadenggan ni natinggalon ni napor nami hamu sude pinoparna asa marsi tukol-tukola songo suha di rubia marsi aminam songo lapak nigau arti kata dangna asal didok si dua songo ni marsi tukol-tukola di dalam keluarga dia kana maranggi namar hula-hula baru marbere tetak do aron cobaan je maksud tu di sini suha na di robia di gudang du cobaan rodo alogo sakiri rodo siasiamu rodo samdiza rodo satoru alai marsi tukola dua sida maksud tu di si hamuna mar hula-hula baru namar hanggi
asa tetap kamu masih tukul-tukulan di dalam kekeluargaan na tinggal honni baru namyo las di simu se songol lapak nigao na siak kangang si nomor 2 tangi olehku asa tetap kamu masih tukul-tukulan asa darida inauli na tinggal honni nabo tetak do di ngoluno di memeho do tuamu dia daro do akahata naudi tuamu na asa ingoto muma sude akahata naudi na tinonamu na boronamyo asa sonatan sidio tua dono nami bere asa botah ini permahan na pihak di atas digaru-garu sude akahata pasu-pasu lebih nasanya kamateraja hula-hula saluna sambijang satu ton apo mumetong martong-atongani jabu matutu soni mazohata sidio nami secara singkat saunari sesuai tu komit pakatayota na bodari ulos adong lo pasaton nami nata mazo namang rasobon dia ulina alai pakohon naima ano jalur di pudina tersono ma perto dinulos oh udah kata orang mak jo soal ulos zamana asamar napuna sudah kata orang mau udah ulos sama dia perto di dia muda lainan oh lo tulang amudo sukudon nami so dia manuanak ka dumobi ma lainami ka namaramarangi ala nesok mana nesok aka poparana sude do akka namarkuar paupura amu ama makira piga mai kiraro amu ai sude na hadir so iya langsung mah dibuat ditulang perjolo mah tuh abang ondo akang soko oh molotok PHB mengatur kon oh lah bere na bisa kang na jo terhadap pembatulang rate baru akai iboto sude mulai per ala side semua per 5 dok naison to sude berbaris to cinak kaning nomor 7 kamu piga omaja tok perjolo abang adek baru piboto muan notor Allah sebawa tulak marabang abik adik kami sude hafal saya Allah ngapiga sada 2 tolu 4 5 ono iya om aja perjulu pasang tulak alani tepaton nih sada 2 tolu 4 5 ono iya palak Allah tabain dalam mengapi orang palak nggak baru ngomong jadi songono hata patujolo sidoro nami di amuna lumobima perau ni to do lai di amuna saluna para ninyon itu namion di bere bawa to dondang di boru to nang ka bere boru do ibe bere saluna ma amuna patogi berde akapau puri nyon itu namion molo uloson unang diberek kamu nilainya alai songon gajang ni uloson songoni ma gajang barita maksudnya di pudian ni lumobi ma ito natabar baru pun dihamuna paparana salu nada Allah iya asa tani pa sama nang sidoro nami di boin na yang ngiru rumah yang tipu amat yang itu lunga gabe dion ito nang karima dua sama dua uga biar mahu napos atau berdua hari madu asa firma inna pokki baul mapastalongan firma to di muna saluna lucu-lucu manang akan madu bae kita makna asa upatulu hali ate semonang-monang ate asa sa sulu main nai tinogu sangat portean di 300 jala toko di rodang ibulan leleng mah hitaon bobi mahamuna poras-poras manang di pas-pas tuan madu amang nama lo nami ala pasaton nami mah ulo sigajang rabu bama mesti tau berarti iya
sorpi ma pahobbu pangwaran, sorpi pahobbu utusan sian anak. 2. Nggak masuk orang nak kaningkan, tapi 2. Waduh, asa tamu tuh sor. Geser hamu asa masuk ke peparamuna, ke gelenguna, ke bere. Dirtir mbak di dalam mbak. Halo. Sorpi pahobbu pangwaran, sorpi pahobbu persangko sian anak. 2. Sor. Oh, tenang moho. Baru dia ala si Desmond, mana ko? Pahobbu nak kanikan do itu. Baru pahobbu nasen 5 bere nami, nasen 5. Sambil dikirai dah nyong masaha 2. Oh, enggak. Pasal tahu macam sorpi. Pahobbu pangkuaran dohot persangkoman pahobbu sanana. Oh, 2. Baru pahobbu. Dia perlimangi. Jangan. Iya. Nyemma. Baru si Helmi dia. Sambil dikirai dah ngawalu. Pete tulang. Dia si Helmi. Alah. Baru si Syaha. Oh, lo disikok di suhu bulu dong maju sudi. Oh, lo ngai masa hantamu tuh kami atur lo kamuin namu. Baru si Lompoh. Dok toko, dok Simian. Baru si Franky. Si Franky. So. Kau masuk bahoda? Sada 2 tolu 4 5 onom. Sada 2 tolu mau utusan. Oh, itu teh. Sada 2 tolu 4 5. Iya, pasak matulah. Musik. Masuk musik itu Opung Rani tarak ni bapak macam musudi baru Tuna Purnami dia baru Sinurati toko ya masa puluh saya ada nak kading dah cok baru utusan Pak Sian Bapak Hok Mama Senepung Cakangan Opu Hok Ma baru Poparan Ibu Chandra Boy Mei si Hok tak mahuai pacaran dan sudi ulusi baru Poparan di Opurani dia Parani Soko sambil kirai dan lakani ka sambil saya ada baru Bapak Devi naungawa mai shot ai benda saya utioki mikon manako Pak Putra iya sada 2 tolu 4 5
Allah, baik. Baik, amang nami atau pasatami. Oh, setabi, betul. Oh, soko. Baik, apa? 25 ulus oh. Dak tele macalah behita. Baik. Allah, rapat soko to. Naro to. Nama. Tanpa rapat macalo sadabi butiro. Berarti piga nak kaning. Ngataba 2, pitu ate. Ido, kecak kau isan. Pitu. Sada 2, 3, 4, 5, onom pitu. Idia ibu isi doho. Baik si mah. Nga, sada 2, 3, 4, 5, onom pitu. Nga ada putusan dapat sihok pada? Hah? Oh nga, piga. Panjai tadi dia. Kan, iya dong orang tadi. Sada hamu na idolas ni rohanami. Edi si panjai dan. Ngai si ma. Oh. Sada 2, 3, 4, 5, onom pitu. Pamasuk ko sa welu. Ho. Nakani tarak ni baba doi. Tarak ni anak. Tarak ni baba doi. Masuk ko. Edi abang si beti. Tarak ni baba ro abang pahok ma. Oh tarak ni anak panjai. Baik. Kawelu ate. Baik. Pada ni mahwelu tulang. Kawelu tulang. Allah. Dia asa bulus dia mak si Leo, tarak ni anak, mak si Leo. Alana bapak Leo ngiso. Oh, lah 10. Dia mak si Leo, asa bulus cidung tarakku. Ngaro dia. Bapak jangan mainan. Berarti 10 ate. 10 tambah 10 sere nak kaning 20 sere. Baik, dapat tema nama nabi. Iya, emang berdulu, Pak. Penjahitan. Iya, bersama. Iya. Baru pasara main rugi. Jadi so mata di puli nama pion. Dubli meh atau lagi nak cepet jada do pener dub jada. Opak naik teh. Ano ka beng mo? Okay. Dupi ka naik. 2 naik teh. Natiolina. Di situ mau orang nak kaning. Enggak. Allah. Jadi
di boparan ni opuhok ma nunga do di tarak ni opuhok ma nga ado di boparan ni opu chandra nga ado alai anakna dang adong dope ima saya dada baru di boparan ni opu rani nga adong di opu rani pe nga adong ngaris bekan di boparan ni opung devi nga adong opung devi nga adong di boparan na dang adong dope di pas dua na enak kan ngate si chandra nga nak kan Allah dua na enak tulang Allah ido bamba dia pada ini jadi sama ni mak dia pada ini tuh Farhana Allah saya mah bamba tuh abang udah sigiro isok kok maju ho bapak udah maju ho Allah ho mau utusan neng ulan di ani opu chandra nak kaning dia masih lasta mak Allah sacikok sudi aris sudi Allah dia itu Allah ima udah apa saya ada tuh asapas sudi teh Allah terdapat tempat tusan satu Allah terdapat tempat tusan apa teman rapak mamu do hula-hula ni apa yang masa ni opung lo mak lepai ke udah kani baru tu si ulah hata nabi mak Allah jalan mak apa udah do sama-sama perhati apa sehat ale unak lilik kau makatai jadi mau datang mari kamu berenami marga serai baga ulo selala sirai di dong sinurat Allah sinurat mulai siang awal mulai baru sungolu baru namanya ditata layodo ulo satu yang boy baga ulo unang disok kamu akan nama rangi jadi mau latih mari kamu nama rangi dapat turun-turun ulo bolo tu salah punya macalo pasangoman betul lah gabi pasahan mak iban nasirai ti jadi ina matulang ate sikok nate sudi jadi tersawani mah dia kamu berenami salu na do pino parina do molo tu kolani peda bodi patu pahami apala ditik dio uli marwani badamu uli marwani tordimu asa di ibir simati bau pina itu sali-salian horo semamu rajani akapare nami nama jalo nak songoni mah ami napa sato ma tutu songoni mah amang bro dia mamu saya malaka jadi songoni mah di hamuna tulang nami citijak raja nami opung doli opung boru las rohanami di haroromuna di parsar matuaon di natoras namion di boka mudo emena mardudu suang songoni nam boras napir songetang yang monai mardudu matutu pacari apa samotan di hami pargeleng ngomona terlu ma di bona hasu utur mona sinurat firma nang tordinami martabat balas rohanami dina pinasahat muna ulos nagajang ulos natoro rapuh angge matutu si gajang mo berhami terlu mobi ma poparan ni na dua-dua namion jadi raja nami diaka hata pasu-pasu dohot tangi yang nak pinasahat muna mau lihat ma di pasahat rohanami jala nungasahati romahami nalahu pasahat sopanami mau lope somot dia katata nabodari raja nami tulang apun dole pemboru diaka persagoman ho pasahat tami lasma rohamuna soni majolo hata sian hami pargende komna sinurat atur hama bapak pasahat majetong nabi poho dulu sih Allah pasahat ma tu tulang kasih bendera iya baru ganti di sombai dia ilebukku kabet dahar ngai sih ganti di sombak enggak ngasahat ganti di sombak ngai kirai honak sapulelung tulangon di bekocap persi bagas kan somba jago musik ngasahat
Kedua sahat. Oh lo. Jadi lo semangarene mah perjambaran, jambar juhud ima sopa. Antara dona budari nasopa lambang igil ditulak nami sitinjak. Saya berpatokan tumar pun nasida gawe osang ma di nasida. Adok konsepina udari soba mainna osang mainna. Jadi toy ma dos maroha osang nagoki mabekam. Allah. Baik kamu di boru bere-bere. Sepagul setijak iya. Satabi di Memasuk minuman. di suhu nungan. Songonon jam berada hampir jam 12 kan bohang boy mau suruh dipastakan Tonga 12 sawu disetak di sana boy man jolo masuk bona tulang bona niari sabar saya- sepanganok kita teh Oh, alinga boy atur pempaseta teh atur besi mangkoro jadi dihita boru huhu ma disetak dia minuman nih tar dikira dua nai nama birna dia Ay pasada mo. jadi marhiti no sinirhonta patako hula-hula saya dia laman songoni mamarudu mahami musi akai tulang ate pasahak mamusi iya molohusi nakaninga aka hubungi na mo tulang na isini hubungi ido Tarsongono namang boru. Amin dan napola mangi. Mabuan akahami udah muna marangi. Allah Manang na jor nami do sada-sada manang na arapu bidu do sudi. rapu ginu abat tulang Mau ya. oh ijo hamu 10 tolu buat ka bisa 5 baik pikir rojo lo jebak ko rojo Masa amro dak samar kun nakani nyak baso di tolong nami. oh wido suk do be baik ayo tersiga da tulang oh lo digijak ni sangkar tubutung ponana do beno letuk sangkar tubutung ponana Mak malate mak. jadi songoni masih kok nate tulang ate molate man itu hatta molate manang di mungatta ulaul saur matua asa molotuk pe songoni na bohu batu pahami jabbar juhud doh jabbar regis til suara namar hite ciko ulota doh napatako hula-hula asa pako namar halto na niaga dan robian horas pahami napa sahatul suang-suang hula-hula nami naman jalo batu tu nama nami itahuman kiban kuruhatan padamang si jutu olas pada ulu hasata Horas. Jalo magodang na tulang. Jadi sohoni mah dia una malona. Asa untuk Bapak, tiharor paano mo na pala? sinaga bona tulang bona ni ari do hula-hula pagsiyan. Soal iba mang boro. Oh, lo raja nami. Kami torok donian. Alin masa situasi. Dokpolo manarita kamu. Lasono do torok ni ulah-ulah kumar ke sinagawan mo nang naw. Nama asa di kita sungan ari nga terbatas be. Dia sa kurso pangedon nami.
tuk so tiga PHB kamu so alna masa sonari deh kita nar hakku mang na bahabe teh ba harbe pir na pinasah nami ba saya gasi marhana saya mok mahmuk tutu nar hakku upas ma para mihotum udah potok kabis teratur rumah tulak obat ulus ya teh sana naman baru tulak nomor dulu inar hakku nang marari na ita Allah tulak daw dutuk sa bosa Allah tukola na kami kay kinibe nga ko isod nang summa par sa bosa panas rohan namin tulak paema bola si pasaton namu los tuhamu obat do obat iya saya jumpa matikina kan dauli ro par sa bosa oh Allah tu le nami masada Oma utusan persangko masada dah halo tu bang ang baru nami sada opurani geser dulu sebentar ya iya opung rani sada 2 baru utusan sen tubuh nino baru jatuh baru nami sada ima sada ima nyon abang on dah baru oh baru main utusan halo enggak sada 2 tolu cara naik si bongguar isorpe manno halo betul sorpe mo terdapat tempat belah jadi soni pak asal pada lengkap itu permusik gula senangaon kami naro mendapat totan dairion along-along dairi mencoba takas pai ano peulea persenawakna jadi alara masuk nak kaning do hulu bersih ate iya hulu bersih nama teh jadi ala sasinaga doon iya ada isakku itu lagi nak kaning sokanon kalau terlebab emang baru udah marsari tak ada ulos pasal nami son ulos nama rabu tu nama ngatu ulah umur Persida boleh. Tahunan Persia doon. Dong. Oh. Au may tulak Persia sinagay. Ya. Allah. Ina udah patu Persida boleh dong. Kalau Persida boleh. Bahasa. Dah. Boleh dong. Oh. Lerok aku dah tok Persida unda. Berjaya Oh, batulak Tuhan. Oh, mana cuma. Jadi Solome setabi tulak. Tuhami bencada. Tua bangom masada. Tu persanggoman itu nabi sada persanggoman mai tu pahok busan anak menang pahok bongkar oh ada beres jadi
Bapak majo permusik. Iya, dapat ter mana nami? Dapat ter. Bonaniari mesbi ulo bersiap teh. Jadi songonima tulang asal buat kami mengatur honda lah sepatu warna kami tuh benar kami. Mulai tema. Sononer aku coba. Bukan sata video tu baru nami. Dalam sudah honda tu angka paribanna. Halo. Ya. Ada sadar kami nami. Ulos na tuho sa tuhonan sine ko nagbadugo ko to tuhonan tadoy. Dia soal di mata orang baru. Aram na pedo mutu kami. Maula tema dihamuna raja ne hula nami. Ima bona tulang nami sinaga bona ne ari sinaga. Dawat hula parsiat sinaga. Lasroha nami di Romuna di nama Puan Boras Nabir nasi batu turuan Tuhan firma top dinami paso-paso ni hamuna saluk naraja ni hula nami ditabani di bok kamudo ulus nagajang ulus sitoro rabu ditangyang muna asa si gajago berhami jala sitoro koparan noaing be raja nami opung doli opung boru neng Roma kami mana kamu sadukna raja hula nami manok so dia be dia kasopan nami na boy tarpatu kami opar dia kata pakai dota di nama raja na bodari lasmaro hamuna raja nami songanima atas yang kami parengalengam muna sinurang lihat ada pertama hula tak Masa majo dua nama pohon diulus ima bona niari dohot persiat masa apa? Halo. Soba mak. Soba iya. Baru pasang minuman. Pasang wadong paguri. Soba nagok. Dohot ima tu botohot dulu persiat. Bonaniari do dulu bersiat. Ya, jabar juga. Ya, masa. Iya. Jangan matulah, jangan mopung. Iya. Jadi sawari masih kok nate tulang nate. Asa tacalo masih ditio dulu asahatan nate. Arong dope. Mana deh? Persiat. Dua nak kali. Enggak sah bersiat. Allah, hukum masa. Allah. Dua hujan. Ya, bapak tulang sah. Allah. Don, diboru don. Oh persiatnya. Oh, bapak. Allah. Halo ja amang beruki nih. Bapak. Iya, asik kok betul lah katanya. Jadi jangan lupa tulang opung situ dari asatan deh. Balik aja mak. Dia bu amang baru nami. Taruli do hame japar juhud. Taruli do piring suara. Do di baru nami. Ngapain nggak mau lihat mak? Tuh kami tuamu amang baru. Pasakan si Tio nih. Do asatan. Adok kuberik 15 menit na, bodo may masuk hulu-hulu pagulian.
Siringo, Sihite. Olo te. Ida si terbuai na jam 2. Olo. Jadi songoni mara di hamuna hula-hula nami hula-hula pangulian. Siringo, Sitinja, Sitorus, Siringo, Manik, Sihite, Manik. Makarane mahmudullah. Arong tepe waktuon. Asa tersidungan non tebak jam 2. Oleh teromau tulang. Songoni mau pasantai pertinggian tu hamuna tulang nami hula-hula pangulian Sitinja, Sitorus, Siringo, Manik, Sihite, Manik. Allah di Bangidon hula-hula bersih rumah perak masukna oleh kami tu pertinggian tu hamuna. Gabe horas amang boru. Dihita marga Sihite alang arojo jodi parborota. Oh, mana usir aja uluan. Roma ita sama masuk kita. Dungat tubuh nami mereka Sihite manang si Raja Uluan o kapanyaran adong di Subulon. Roma ita kadong tubuh. Asa masuk kita mendapat ton parborota. Oh, tulang? Adong. Oh, no. Siringo. Songoni ma ihita ala ngoroper juga di sang borunta hita hula-hula pangulian Siringo pada umumnya hita situ ama salutna asa tabai mau durata. Iya, situ orang hula cuma cukup. Oro, cara mau kepu natulang si Madua. Ala sada margado. Sihite, rumah bea nak dibagi dua orang masuk. Ala saya dulu. Asa dah habis mang, asa dah habis. Gabe tu lah gabe. Ina marate. Saudi mak nama nami. Gabe mang. Ma pada muda-muda ini masih tahu dah hudul. Tahu kita akatulakta.
Jadi dos marwata kita akan marang-marangin dengan isu liga tutur asa dusur hatta sian kita berjuluk soon pasaton akan boras pirta. Gabi mahoras kita kana marang bila laroha di gorahok banu suhut ma asa matang kajori kita madokata bobe bauli baru tusutusan. Ya Siti Jak Siringo laos judutui Siti Jak Sitorus. Ise maparate. Siringo maperjolo irno bereng ro. Olo. Matang kajodor. Olo matang kajodor. Jadi soni makam baru isun kami dinaro kami akka hula-hula muna saluhuna. Jadi haroro namin isun makam baru ala sadado kami hula-hula muna na marwar spiritual. Olo tu lah. Siringo-ringo, sirum abea, orang orang. Olo tu lah. Ala ni nunga radi kami isun saluhuna dia sadao niruhan namin. Soni paduan namin. Atahom ba tu lah? Atani perbuibin. Olo. Soni benakin boras pirna bo di tiop. Aka tulang muna di bawah tikyon. Sadok ba las marohan ibadamu. Betul. Kantormu sondok na bagi madhon nami. Asa firma poki baul-baul persolongan. Birba totok di muna saya tuatan nang pakomoan. Maju tu. Iya. Jadi tu. Tu si hite mate. Manik adong nakaning. Manik kadong manik. Si hite nama. Iya. Olok tulok. Tuhan nama site. Gabe horas. Hita nama tugu site marang si Raja Oloan. Nah udah potok kami disukul karo. Mulu adong do hita disonai. Roha mo nga tugu sa tapasahat si pasahat ta. Jadi ngahujung ko nakadong at tugu nami. Marga site manang si Raja Oloan. Onna maharuago na kambaru. Jadi radi mamuate. Gabe tu lah. Gabe horas. Tak puji matuha pardulu. Gudang mauliate di pasato hatta. Diudut ngolut tadi patu-patu tok kita marhahi pasok. Jala dilihat tong Aryong. Boy tapakke. Ima ulaw sormatua ni naburu nami. Nang jumulo ni jauh Tuhan. Siang tonga-tongata manang siang keluargamu. Jadi kami no yang siang hula-hula pangulian esok. Hubuak kami do hobar tuaka para datatai. Di mana kingam putih-putihnya kainata boras pir dohot eme namar ludu. Ang giat mak kamang buruna basa. Pir matong partot yomuna saluna di tupak tuhatta. Marludu ma panggabian. Marludu manang parhorasan. Dihamu saluna di pudian ni naboro namiyo. Dito tu songoni pendo ang hatani boras pir do eme namar ludu. Las marohamu songoni maroh nami siya. Yudu tu musay. Ada untuk pihak katulang na pasah ka hatani perbuibir. Asa baru di pasah ulu sate. Goray masang ise musay na selanjutnya. Ay na mahubere tulang. Olo. Rumah bea. Rumah bea. Ali saya nak kaning hatana nak kaning. Siringo rumah bea situ orang saya nak hatana inak tulang ni. Ya atau hatani perbuibir kan cikok tu judi. Oh. Lanjut tu musay. Jadi sok-sok ni makamang baru. Betul lah. Las di bagian tikyon di haroro namin ang kahula-hula muna. Adong do uti to pami di songon ima ulos ito rampung. Jadi alani sesuai itu pakatay tutong Korea kamang baru na budari ba nung adong opat do na lang kasi kasaton. Alani na berjolo si pasaton namin ala baru namin o kapo namin hubigay ng buiro di bagian tikyon. Jadi pasahat kami masada tu baru nami, sada tu popo nami, sorpi kami mayan non, kamu mana pasahat ton. Olo tu. Na berdua hon, sada may tu yan ako ni baru nami on. Sada may yan doon di botona. Tasong ni may doon ako ba? Dia. Itu sama sian itu. Mak nyom. Dua nak kaning sorpi ate. Dua yang pehon ate. Oh, dua sorpi. Iya, ima sa siringo. Oh, saya dari sorpi, saya dari sorpi. Oh, lano pe. Oh, berarti pun mendeles dia no parol. Berarti berdel. Oh, saya siringo nak kiamang baru. Sa siringo do berdu. Oh, sa siringo kan. Berdel do pa satu, baru nami do pa pun nami. Roma sila tu dulu.
Mono sa siringo na. Ina budok perjolo na. Dong masih jolo, dong jolo. Dong ko to jolo. Bisa bingung kok. Amaleha ako. Nyama. Terdapat pemaisi ko. Acet teratok. Ido. Masuk kamu juga dulu. Masuk juga. Dia. Terdapat tempat tulang. Nyama inong nami. Baru ringoy. Saya masuk. Saya masuk, Mak. Saya masuk, Mak. Sada matu inong namion. Sada matu abangon tubuh inong namion. Persanggo matu boru. Tubuh inong namion. Nata baru. Baru persanggo matu bahu pemangguaran di sorpi, Mak. Ido. Dapat teman tulang. Dapat teman musim nami. Sak terisa. Sikok majo diterak ni hula-hula pangulian ni ate. Si hite pangucekan. Iya. Tu si hite. Gabe horas. Kamang baru na basa. Dison Romahami. Pasahaton ima ulus gabe ulus paniari. Diamu keluarga na tininggal honni iwotonami nang sarmadwa. Kalau Pak Do hobar tu keputusan tak. Jadi saya ada mapar sago matu anak nasudi. Allah. Nggak? Abang Ome. Baru saya ada mapar sago matu baru nama sudi majal. Iya. Nyama. Baru saya ada mapar sago matu pahopu masudi. Iya, pahopu. Allah. Dia. Pahopu. Tertuju lo. Iya. Masuk dulu. Iya, enggak. Baru saya ada manguse. Dia hamu pepara di guru nami guru hite. Iya, kami betul lah. Gabi. Mau Pak B. Jadi si dono nami di persarubatuan ni naboru nami. Postorohan nami di tagyang nami. Ikut sada marohamu tuak karina mangihu. Naung sadayat tababa sada nate. Asa lam tabba kapasu-pasu diamu salukna. Dua anak naso dua anak, dua boru naso dua boru, ibu rumah godang, akan met malu akan amar sekolah deh, jala, pepeng sarunga tua mah, karena matua. Songon daletang yang nami na pasal kulus nama rabu tuh di baca tikyo, parmusi nami, baik malu punya setia sampai mati. Allah. Jadi maipe kami hula-hula mungsiar rumah pea rumah kami di bagas setikyon. Totong ma naboy
Siya dos ni Ruhata opat man na boy si patupaw nami. Betul lang. Ala ni diha makamang baru nami mula tuksong ni na boy karpatupahami sadok las maruhani badamu las matotong rohani do demo. Jadi naho partusi ba naho patot pihapiakan namang baru sa damayan non tu baru nami. Betul lang. Sa damay tu oh tu anak ni nak baru nami on. Sada may boru, sada persakoman may boru, persakoman may sada tu bahopong. Iya, sada tu boru, persakoman, sada tu bahopong. Olo. Olo ini tu may boru. Olo. Apa tu lah? Maju aku, idea. Ngarok persiapan? Abang par ko kami. Asa bay majugot na hobar tuti. Asa rohami madapot don nomor 6. Hula-hula si Majukot si Tumorang. Bapak. Songon ni makamang baru. Di zon rodo hami akka hula-hula muna siya si Majukot si Tumorang. Alay songon ni maro patikian nakamang baru. Ba tong do hubok kami obak ulos na lahu si basaton nami songon peridan di Basupatwi. Betul lang. Ala hubok kami patikian dang boyro buru nami dito kasi tikion nang dohok kaupo nami. Jadi saya dan tuburu nami doon tu kaupo nami ba bulutung pesorping ba saat kami kamang buru sangat maruhamu kamu mana pa sa haton. Oh, betul. Jadi siya kung nagbarin na dua naya kamang buru. Sa daminot tu paparan ni naburu nami on anak na. Sa damay nang doon di botona. So niyo ma paduhas siya kami. Mga ready mamu kamang buru. Mga ready kami tu lang. Amang partiwag nami. Asa udu di mana pergi bawa kami sa rohami pasatan terjadi pasukan. So ni baru kamu baru dia bisa lanjutkan lah. Ngasih kopi? Jadi sohoni mah di hamuna kerajaan hula-hula nami salehutna si Ringo, si Hite, Rumapea, si Tumorang, nang rakdot uduranna salehutna di partuani na tuatu namyong orodohamu Bebon emena mardudu song-songane nang oras spiritual asima tuturoni Tuhan songon yang menera janami mardudu ma kapagabian perhorasan dihami pargele kamuna jala firma tordinami martabata pada pihak kapasu-pasu di masa tamu tuhami ima marhide ulos nagajang ulos tuturok rabu ulos nahapal asima tuturoni Tuhan sadapok madihami pekoran di denawon
Gajang umur jala si torong koparan. Uduk tusi raja nami dinang sahat yak kapasapasui tuhami pargaleng muna. Romahami nalah masoba dihamu salibut naraja ni hula-hula nami. Alai molo petung song hatani itu perajat tanah bodari raja nami molo petung akka persagoman hupasahat tami dak kasobanami las marohamuna songoni mahata sian hami pargaleng muna marga sinurat butima atur homo Pasahama berdulu tu Siringo. Dia Siringo. Dia bendahara itu roy corot-corot tu sah. Roy Siringo. Iya, we. Iya mak Siringo. Membahoni ulus dok sopana. Diamu dong perhoba sasa. Baru masuk mau setu sihite. Setak kamu. Gudang setak kamu na, gudang doi tau. On nama, sayon itu mangan mana ita. Iya. Masuk mabusek tu rumah bea. Rumah bea. Iya. Diuduti mabusek situ orang, lolo Semarjukon. Iya. Songonima di Pantai Juhud, baik kamu mah botohon, tulang nami hudi hula pangulian, Siringo, sihite, hula persiat, rumah pea, hula Simarjukon, situ orang opak mak. Iya, songonima nang minuman. Ale-ale, ole-ole, Sprite, pasaha itu. Itu. Iya. Dia ada mengikuti minuman no? Itu. Iya. Sihite dia. Iya. Saya terlas rakyat katulangi. Iya. Baik minuman. Iya. Oh lo katakan ibu benar buat tulang. Anu maju lo sikap maju kita. Rumah pea. Situ orang. Rumah pea ini anak kani. Iya. Rumah pea. Hah? Nunga? Ngaris besudah itu. Itu emang tulang. Ini orang kaning. Siringo do. Ngasahat. Oh lo. Sek bawa apa? Oh lo bodoh humma. Nunga bete. Ada yang pernah hurang? Pada Juhud, wajo tina jadi sehati jadi keringi. Ai warnai mah botohon, Allah. Ai sifata ada yang hurang bersejuan. Mulai itu hula kok kami lah cerah nami. Gogi besok, nopo mah botohani. Baik. Calon matlah. Lasmarham. Iya. Ai mana? Ina marate katulangate sikok nate ta calo mas studio nate. Oh ino ay jam 12 lewat narak. Do suruh hati. Sungun nama kalas sung. Pabenan ni parburota. Gabe bahora sa kabang guru na basa. Ta puji matuhan sangat rohami. Di baik kamu di narohami. Maddo pakok kamu ima di pertuaun ni naburu namyo. Pas do ingot tamu song itu pasai dan sudah burung nang sosak kepadia dan sudah totong di batu bahamu nang petutusi patangon si batu bamuna na sosadia yang dia matong kamang guru na basa tuhat tama mangalu pasu-pasuna gabi matotong akan na ulamu sinur matotong akan na pinahamu tuhoras na tuhibas na hamu salung na si gajang umur hamu lobi song gajang umur ni nion na guru namin na batuon di hamu so akabu peran na tuakari na mangihut
Jadi mau lihat maruh nami songoyok ni upa sama asa si titi si gupa golang-golang panghorokna tuk susah dia benak na upa tupami gulang madi pinasuna jala doron nami muse anggiak ma sikatnya kan nabi natupamu tuh kami songon horok pun lakingan martaba mangan yang upa supasun dua jalo mutakar namangut songon ni masih ron nami gabe jala hobi Guna bande nami. Gabi. Turun nami pamuron nami. Bayar bang musi na bartusi. Kami majalah horas ada orang so tahu kami hata nami jumlah kami mardus ni roha tu apa kami rombongan hula-hula naruh apalah di tikon sesuai dengan jujumuna ihita rombongan di hula-hula baik hula-hula persiat hula-hula semacam do akan asing naruh aku dos marohata tarik kau ihata ni kau rubuipir do akata hata nulin hata dadingkan do akan anak sepasatota naroha jolo sikok man noncak kami mergilirak kita baru pasaat pamusen notu kamu sorry ma dos diroha sidonan nami tu kita saluk na wala teh dihamu abang guru nami terlumo bima pinopar ni naboru nami on oh lo tulang di son kami ngaro hula-hula muna hula-hula parsiat marga kabar madok akka hata nauli hata nadinggan di haroro nami di tikyon buah kami do akka ima eme na merludu asam dia patong merludu pangkabian
pe akka hatanauli hatanadinggan koda do akka pasu-pasu di calohamu sidohono nami tuhamu saluhutna ditikki ngolu ni naboru namyo gudang do hatanauli hatanadinggan ajar dohon koda nadinggan di pasahat tuhamu diajar hot tuhamu ima peok pamu ibudian di naboru namyo jala pakai hamu mani golunmu na tokar na negro ima sidohono nami tuhamu na jala bison sian hami hula-hula marga kagan adong musedo huan hami ima ulos sesuai dong pakatayot diri raja nawudari gudang nang opat ima ulos nangarap ulos na ganjang asa ganjang matong berita kami berita horas video nami siyak kamu saluhuk na pinopper ni nagburu namyon jala ulos na hafal lam hafal matong pas-pas ni dibata calon muna tujulan narion ulos itorok rabu lam tutorok nama pinopper muna di kemudian ni nagburu namyon di pasu-pasu tuan hamu saluhukna alani i asahu dok kami tuhamu amang buru nami taringot tuha sahatan ni uloson innaroha asa dinggan di hami dinggan di hamu saluhukna pinasahat ma hasahatan di uloson asahamu mangaturkon so ini masih donon nami amang tua perjulu mah tu abang itu dia dok nah, hodo ina udah tuh oh ya baru persanggawa matu buru ibu tona oh iya ya pemain udah persanggawa matu kau pangkuara oh saya do kita oh iya dok nah tisimse mang buru tuang kang odok abang baru persanggawa matu buru ini dia buru halo, sok kamu deh. Maju. Halo. Maju jolo, nonton. Manang nanti sol langsung le. Asal terhato. Baru di Sorpi masih ada tuh pohon pangkuaran. Ini dia sada naik. Lopit sada, lopit. Halo. Baru persako mama pohon pusamburu. Pohon pusang anak waduh. Oh itu, oke. Maju pam lebih. Ini ya amang guru. Soko. Lebung ni. Lebung nepung miho. Iya. Isondak kaning dua. Yang dua berarti opat. Saya dulu saya di Sorpi. Enggak? Iso matar sada opat. Oke, dapat tempat ulang. Sada dua dolu maju pam lebih sada nari. Enda. Sada, kam dua anak jenda. Oke. Amang permusik nami. Naik mga pehon ulos na mahami tu pergelengan nami asa main kamu mah musik na partusi. Las marohani badamuna las manang rohani tordimuna macalo ulos na boy kuasa tami apaladit jadi coba dulu ya jadi ya oke so ini mah atasan kami humai kupasan kami manguse tulungan nami dongat tubuh nami. Jadi setapi mah alana au kalau berbahasa Batak kurang lebih. Jadi setapi mah di sudah berbahasa Karo mau. Halo, bagaimana? Jadi perpulungan cerita ceda sedang amati kami anak buru kami. Jenda kami kali berbundu. Tuhu ada serina aku ini mengmari lara. Labo petokai sebab nama kalara. Saja ngeca kami pinter mengendai kaban mergana si tanah daerah. Saja ngeca harga kita melawin makan kau beli hendai teman kami
Makabal seda selih rasturang kami gerina ulah sang dukurdu. Denari tambahna bagaimana selih. Rasturang kami turang tuhu adik kami turang lusa ke teremna apalagi kami si gunung Stember ras permen du pesel je teremna kota lebih membantah gerina gelah tendu aku ras turang peda laki kami sana sebuyak bapak kami saja yang tadi lima aku tadi gunung Stember gelah tendu silih gua perdoh dengar kami ras turang peda jadi sudah mindai ade sikaplah pengatakan dulu mungkin termena kami sebab puyahkan permen lukrina berkat kita mate bibi nini du isubul ninggu ise kinepak nena mongok petandangan menkena bibi kena si isubul ninggu tapi laka pernah ya dahida kita paugalah ni kami pendahisa nena jadi emang kabagam silih waspak seda amin kita tersedate adik karena bibi go cukup umurna go betua ia makasih ilaskan saja ia berkat dan negeri bata toto kita kelah isikap bata ingatna denaring kedua dia endap si maning tendu silih kami ras turang kami berusilurat pekrina adik kami puang kali bubudu kaban mergana teremkel kami danah adik kuakap adik kaban mergana lali lana dari aku di kabupaten Deriana. Aku kelas sedikit kang dah adat. Makanya sudah adik bagian dengan seperpulung kami cukup sakit kalau masa aku kita kan dahin turangku bibiku si mate maka kami pulung kaban mergana Deriana. Cukup sakitnya sudah masa aku ya saja ngecah adik bagian dengan kang cepat sana bagaimana turang mula saku dukurdu budi wareda enam dalam dur relajar hasil kami memberi kami kerina ras turang kami berusinurat kami ringan di Gunung Stember kelang gotah du kerina tertenah ke Gunung Stember jadi aku tahu menang kerana dan aku ada kerana tambahan apa yang kita sedang berikan stok kecil ya jadi songanima dihamu guru nami iboto nami upasaran kami mamu seperti kian waktu hamu situasi sangana ugabahan bagedang seperpulung kami enda peulo kena kitik enda ibintenda komenda metua jadi ia pengkom tak kesenangan bagenda jarang gokia ia juga dibada jadi nari kupudi wari dipersada-sada kenalah arif kena kerina pemindang kami ulang kena si pandang kumbutan jadi nari kupudi setelah kerina bagi anak-anak Baci musik menpantai. Ulamin bagi anak-anak dede, bicara sekali banget bagi kita orang tua dan anak jadi lamjile. Endam peminum kami bagi anak kami anak orang mergana aku putusna. Jadi endamia toto kita mandi bata segala sikap-sikap kita tuh diwari krina bicara dia di tendang anggo ngadap ibadah endam sudah tokon kelah sikap dengan ibadah wujud narong si pasaton ninong nabi pasak manarwa dari sitak lanai pepulung kami na bagi berduka cita spear tangis kami ban karena kita kendidik tenda penggo dua enda ulanin kena kari lenu kitikna sajang ja pasu-pasu ibadah enda mankena wujud terpasah mak soalnya mah amang guru acara sian kami
hula-hula muna hula-hula Kaban. siap marga kaban. Noai pinasahan kami cek turongan nami rombongan di hula-hula. Wala deh. Pinem. Jadi ala hamis yang kian doa yang urus yang kanan tetap itu pasal ini. Pinem. Hula-hula bersiap. Pinem. Oh ya, dipegang. Bahasa Arab ya batu lah. Bahasa Karo kuat. Halo, waktu sih dong. Kalau nama dokter dah mau tulang. Bapak. Perpulungan siratil jeda. Perpulungan iluh ibas mata. Sihamati kami kiri anak buru kami. Sinurat mergana tapi sepiring mergana. Bagi peras tulang kami guru sinurat kirinana. Jeda kami go tedis engkap kali bugundu adi baskaro kali simpat kali musi perdemui engkap makana jeda reh setenah dandangi kami kali bugundu makana meriah tur kami ingin didengar kepe kami ibas perlaus di bienda Oh, lo tulang. maka meriah tur kami reh kami kirina arah turang kundu lako dahisa ibas ceda ate sebagai rupana maka bagam silih bagam turang krinana makana enam kami kalingkunu pinamerkana kita taling kuda bunga Oh, lo tulang. maka kai kita Hindu sekpadu tenah dandangi kami kalingkunu ikuda bunga lang tanda Hindu dia kami Takas tu tanda habis tu lah. Oh lo, lasmar ham, hola nondo, matakas bi tanda hote. Ido, atur hom ma ulus itu laksi sudah kesempatan tanda udari. Oh berarti, oh lo, pak emak. Perjuruman waktu bangun. Oh lo, baru dua bangun. Soal ulus. Oh lo, atur hom. Kamu terpecah. Ima. Atur hom muna pak. Oh lo, dua bangun pemerjulu. Baru abang sioma, baru persangkau matu itu nami. Oh lo, terbaik di bawah berberes son. Oh lo, sektor atau? Iya, baru ho itu, masih kau dulu. Baru pohon pupang barat di sorpi mana nate? Oh lo, ala ibadah mana sih dah? Diorang pemerintah mulak. Ya. Saya dua dulu obat tetap. Iya, dapat teman nama nami musik nih. Iyo, Arlandem agak tadi. Rupine pacar, berurga bernama santap pine. Masuk mamusek tu. Oh, ada panipulin ada orang mutlak. Terbrekan kami pas kami kali bunuh. Mau latih betul lah. Panjang umurnu krinana sehat kam. Mau latih tu lah. Totong doh ingot kami. Nak tu masker tulak sehingot terus. Dah. Oh lo, pos marhab tulak. Jadi saat matu tulak nami fasa ribu. Si hotak kata. Oh lo si hotak. Ini saya sepakat tahu orang kamu buku main ngotot. Jadi maulah temani Tuhan, maulah temani kita. Jadi di hamu guru nami marga sinurat. Soro do hami hula-hula persiap si hotak.
Sian marga si otak. Jadi sesuai dengan Raja Tenamudari, itu dia do kami akan ulus na binon nami. Iya, mulai tema. Tulang. Perjolo matu bangun. Oke. Baru oma pupus ni tot dimulai tujuh na. Iya, tujuh. Terus mangkara. Sini. Iya. Ima asal doli mana kau maju ho tujuh. Asal doli mana karena mendeping alina potak doh. Maju mendu tujuh. Iya. Baru ini doh kalau kau sentak mencarak. Maju tu dulu. Saya ada dua dulu. Saya ada dia beri. Mana kok tu dulu. Oh, roman mah. Lah apa mula lah saya aku saya obat. Enggak ada si B obat tulang. Tahu tempat tulang. Kita pagodak nih. Jadi tuamu pergocin nami. Kalau peon dulu senama kami marga suotang. Baik kamu mah godak no partusi. Dapat tempat tulang. Ulos sama iyo. Ya kasih kok bete di atas simpul naman naw nate tutulang namin pa sa ribu. Jadi kami sian hula-hula pasar ibu si Marjukot makin ngai pasar nyan kata waras pirda dan merdu jadi sonari terpasar ulus banyak kami deh buruk. Oh lo tulang. Jadi rodo nyan elan don guru nami. Iya imada tulang. Iyalah dia ka covidon. Dos marhatta molotupi hau mangaturhon manak kami mandokon medus iroh meta. Ilen rak kesok nomanyan. Tu abang oma orang tua ni helamunai baru persanggoman persanggoman tu anak munai disorpi doh tu pau disorpi berarti tu lu non tu bangun saya ada persanggoman tu buru so lima ilan rakko ali buah hurak boy ma ucalo kami so di penemot pulang ngabaganya nih yang bola tema atong tujuh lu mak dia dong kaburun Tolu dulu pinakin ang buru. Oh lo tuh dua main sorpi. Dua ulus sor. Apa kamu? Jolo itu. Dia tuh sudah sorpi yang bere. Oh. Nyon rapak kamu. Nyon anak kau rapak. Nyon sorpi. Iya, di sorpi mana tuh helamuna do pau kumuna. Oh. Dapat tuh permusik nabi musik deh. Tulang nami si Hobik, udah seperti kok. Jadi pada tema dia memang baru nami, hobar terus nirohat tanah budari, dipatu paham di son opat. Oh lo tulang hidup. Sada main tuhela nami, gabe tulang. Sada tu pahopu nami, gabe tulang. Sada matu anak ni boto nami on, sada matu boruna. Gabe. Allah, ganti musik ini nak kadi. Berarti dulu matu sawan nanti tulang. Oh ni sorpi dua. Ganti musik. Siapa musik? Baik, kolai. Mana saya hudul hamu, saya kadang udah hudul musik. Atur soal pasangan kami, petero lain kami di zon, naik sudah honon nabi tuh itu. Matangnya kau tuh batang, asa tahan kau memikir sudah segala masa. Mau lo ulau si somonon, saya murah lama bentuk, ada duk selesai sak mau. Itu biasa. Alayasi marohani Tuhan, sahak mani hamu masuk-masuknya ulah-ulah muna, sadarion. Saya kurang kumikir nak kita yang dihamuna. Jalo hamu mai, daktar pau bani batari di kumu iya so hamu coba. Tak boy. Jadi paningan kamu marohamuna, asa saut sinak kani rohamuna.
dapat tamu na nasa pasu-pasu na sa dibata na nang apehoron muna apehoron na to ako sa duhut. Baru itu. So mari masih dohonok udi hamu boto nami dohot lain nami sa duhut na. Ay sinak si jalur si. Oh lu ngomong, tuh itu. Pintar pak kontak nih, dapat tempat promosi lebih. Las dapat tema nama lo nami. Terpercaya siapa maka kebotonan.